Ndabasuhuje kandi bifurije amahoro y'Imana. None turi tariki 3 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2024. Amwe mu makuru agezweho kuri iyi mihanda turababwira ko Alphonsine umenyereye muri filime Umuturanyi kugeza kuri ubu yamaze gusezera gukina muri iyi filime. Umukinnyi wa filime w'impundu Sandrine wamamaye nka Alphonsine yasezeye muri filime Umuturanyi ya Clapton Kibonke. Yari amazemo imyaka ine yose ayikinamo, akunzwe cyane kandi agaragarizwa urukundo n'abatari bake, dore ko iyi filime ariyo yamugize rurangiranwa muri sinema nyarwanda. Alphonsine asezeye muri iyi filime mu ntangiriro z'uku kwezi abinyujije mu itsinda rya WhatsApp ahuriyemo n'abakinnyi bakinana muri iyi filime. Alphonsine asezeye kuri bagenzi be abashimira ko bamubereye inshuti nziza, yemeza ko yasezeye muri iyi filime ku mpamvu ze bwite. Alphonsine yagize ati, mfashe umwanya kugira ngo nshimire buri wese twabanye muri filime Umuturanyi kuva igitangira kugeza ubu ngubu. Mwambereye inshuti nziza, gusa ntibikunze ko dukomezanya kubw'impamvu zanjye bwite. Nyuma ya Andi Umuntu, Cyuzuzo yasezeye kuri Kiss FM. Umunyamakuru Cyuzuzo Jeanne d'Arc yatangaje ko yasezeye kuri Kiss FM nyuma y'imyaka 5 n'amezi 5 yarashize ari mu muryango mugari w'iyi radio ya Kiss FM. Yatangiye gukorera iki gitangazamakuru tariki ya 1 Nyakanga 2019. Yagaragaje ko yasezeye radio tariki ya 1 Ukwakira 2024. Cyuzuzo yavuze ko nyuma yo gusezera kuri Kiss FM azakomeza gukora ikiganiro ishya gitambuka kuri televiziyo Rwanda. Ati, ntabwo navuye mu itangazamakuru kuko nzakomeza gukora ikiganiro ishya. Iki kiganiro agihuriramo na Asia Kiza, Michael Iradukunda uzwi nka Misho ndetse na Mucyo Christella. Mu butumwa bw'iyumvikanishije ko imyaka 5 n'amezi 5 yarashize akorera Kiss FM yabaye yo kwiyungura ubumenyi kandi yishimiye umuryango mugari yungutse muri uru rugendo rwe rw'itangazamakuru, kandi ashimira buri wese wabanye nawe. Uyu munyamakuru yarasanzwe akora ikiganiro The Kiss Lift n'ibindi bigiye bitandukanye. Asezeye nyuma Andi Umuntu wasezeye kuri Kiss FM ku itariki 9 Nzeri 2024, kandi uyu munyamakuru yaramaze imyaka 2 akora ikiganiro kizwi nka Kiss Breakfast yahuriragamo n'abandi bari barimo Rusine Patrick ndetse na Sandrine Isheja uherutse kugirwa umuyobozi mukuru wungirije wa RBA. Ubundi Cyuzuzo ni bucura mu muryango w'abana babiri bavukana. Mu mwaka wa 2014 yahawe impamyabumenyi ya kaminuza mu itangazamakuru. Nyuma nahabwa impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza Master's Degree mu bijyanye n'imibanire mpuzamahanga. Cyuzuzo afite uburambe bw'imyaka irenga 10 mu itangazamakuru ry'amajwi n'amashusho, akaba umuhanga mu Cyongereza n'Igifaransa. Yakoreye ibitangazamakuru biri mu Radio 10 kuva mu mwaka wa 2012 kugeza mu mwaka wa 2015, ndetse anakorera radio ya Isango Star kuva mu mwaka wa 2016 aho yahavuye ajya kuri radio ya Royal FM. Mu Rwanda abanduye virusi ya Marburg biyongeye abandi bantu 7. Minisiteri y'Ubuzima Minisante yatangaje ko undi muntu umwe yishwe n'icyorezo cya Marburg ku wa 3 tariki 2 Ukwakira 2024, yuzuza umubare w'abantu 11 bamaze gupfa bazize iki cyorezo. Abamaze kumenyekana banduye biyongereye ku bandi bari barwaye virusi ya Marburg, bose hamwe ni 36. Abarimo kuvurwa ni 25. Kugeza ubu ntawe biratangazwa ko yakize iki cyorezo cya Marburg. Tariki 27 Nzeri 2024 nibwo Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko mu bitaro bitandukanye byo mu Rwanda habonetse abarwayi bafite ibimenyetso by'indwara ya virusi ya Marburg. Iyi virusi ngo ntiyandurira mu mwuka, ahubwo yandura binyuze mu gukora ku maraso n'andi matembabuzi y'umuntu uyirwaye nk'ibyuya, amacandwe n'ibindi biva mu mubiri w'umuntu uyirwaye. Mu bimenyetso biranga umurwayi urwaye indwara ya Marburg harimo kugira umuriro ukabije, kubabara umutwe bikabije, kubabara imikaya, gucibwamo ndetse no kuruka.
mu rwego rwo kuyirwanya no kuyirinda, abantu baragirwa inama yo kurangwa n'isuku, bakaraba intoki, birinda kwegerana cyane cyangwa gukora ku muntu wagaragaje ibimenyetso byayo.